Assalamu alaikum tuğanlar. Bugün 3 aprel 2022 yıl. Online Skol YouTube kanalı Karakol şahri Slavyanskiy bazarı. Sizler menen biz Online Skol YouTube kanalı barыңарды розоңуздар кабыл болсун. Кеттик анда эмес, эмне кызыктуулар бар экенин силерге көрсөтүп кетели. Биздин каналга лайк басып жана комментарий жазганды унутпаңыздар. Силерге биз информация жеткиргенге аракет кылабыз. Bismillah degенделе. Теперь көрсөтүп. Здрасте. А что это за порода? Добро. А что просите? 30? 15, да? Мальчик, девочка? Мальчик. Мальчик 15. А это что, щенята Иваны, да? Да, 12. 12? Можно погладить? Сколько просите? 12. 12, да? Мына туғандар, алсаңыздар болот экен. Ассаламу алейкум. Что просишь? По 5 тысяч? А что за порода? Белорусская овчарка. Белорусская овчарка. Не кусается? Белорусская овчарка. Ассаламу алейкум байке. Неміс бе? Қанша сұрап жатсыздар? 6 дотан 5-ке берем. Еркек бір қачу? 5-ке берем дейді. Ассаламу алейкум дос. Неміс бе, Қанша дотасың? 8 дейді. Сеніңкі дос? Восточный. Бұл қанша дотасыздар? 5. 5 дейді. Мына туғандар. Күшіктердің малары екен, Бұл көп екен. Бұл не порода ойке? Қанша дотасыздар? Қанша? 5 бе? Күшіктер? Күшіктер 5 дейді. Ассаламу алейкум. Что, алабай, да? Да. Что просишь? 10 тысяч. 10 тысяч, да? Не кусается? Қолымды жеп соны. Ассаламу алейкум жігіттер. Бұл не порода? Питбуль? Жоқ, мен сені таппаймын, күшікті таппаймын. Қанша дотасың? Тор деген Қарақолдың біріншісін алған. Тор бе? Еркек бе? Еркек. Соғышатын мұның. Қатты соғышады. Тішті бе? Жоқ, кішіге вообще алмайды. Қол салбайды кішіге? Жоқ, алмайды. Рахмат, Тор деген етекен. Алабай бар, овчарка бар. Жақта да овчарка бар. Бұл 10 000, арқы 4 000. Ассаламу алейкум, алабай қанша? 6. Овчарка бар братан, алам десең мұны. 6 бе? Болар басы 6. Қарашы ма алабай дейін. Ютуб. Ассаламу алейкумдар. Мұ тайған қанша еке? Тайған қанша? 4. 4 бе? Еркек, Еркек. Үндіктер қанша жігіттер? 2 мың ана 1,5, Тоқтар қанша ма екен? Ассаламу алейкум. 400'den бе? Қорос? 400'den дейді. Ассаламу алейкум. Петух сколько? 1000 сом бе? Индук қанша апа? 1,5. Петух қанша алып екен? Бұларды чоң, болады. 1,5, Кішірекейін алып алсақ, 5 туыттағы кечім. Қойондар қанша? 500, 500. Тоқтар қанша дос? 150, емне тоға қажа? Несушка 350'den, Korozun 300'den. 300'e.
Endi qancha bayki? 1800. 1800'den be. Qazlarыңыз? 1000 so'm. 1000 so'm degan qazlari. Mana bu to'qta ko'p chiqibdir. Tuğanlar. Qo'yon qancha? 200 be? Nimne qo'yonlar? Сандр бабочка, Калифорния. Kaliforniya babochka mo'chi sapsagan. Qanchadan dedin? 200'den. 200'den qimmat tuğanlar. Xo'rozlarning qanchadan samatlari? 300 mi o'g'li? Bulch? Средним. Средний, да? А этот? Bu 900. 900. А что за порода? Полубрама. Полубрама. Qorozlarcha. Qoroz qancha? 300. 300 deydi qoroz. Serkich? 600. 300, 600 deydi. Endi ular qancha apa? Samat sal. Sen ayt. Bilbeymiz Görüp menen. geldin mi? Ko'rib kelatam. Urg'achi erkagi. Kim bolasingmi? Tuqumgada. Yaxshi. Qancha? Urg'achisini bilmay 200. Urg'achisi bilmaymiz. 1,5 deyapti. 1,5 bilmaymiz. Tuğanlar. Qoroz qancha? Sel qancha o'zingizga? Brahma qo'y. Brahma qo'y endi-la. Brahma. Kishiga yaqin. 1,5 deydi. Tushib berasizlarda. Mana alsanlar o'tgan tuğanlar. To'qtiniz qancha cho'ng'iz? Qorozlar 1500 dolar, 800 dolar. 1500, 1800 ne? Bir jasdan, tamam qorozlar. Bu imni paroda ya? Hangi koreyskiy. Koreyskiy paroda. Janağı jumurtla janağı bala basqan balapan chiqarganda-chi. Aha. Basqanda jumurt olishibdi, uncha o'zlari basishadi. Jaman holatda jo'jalar qaytarib. Jo'jalar qizg'anib turibdi. Jaman Qancha cho'nglarni. Jo'g'asida mushuklar jo'nday o'tkazdi, chopchitdi. Sodang bo'lsin cho'ng'izi. YouTube'ga chiqarib qo'ying. Mana tuğanlar. Sağlamaz peki. Jo'ja qanchadan? 100'dan be, endi jo'ja. 500 be. Qancha kunlikdir o'qiyapti? 5 kunlikdir. Bularning-chi? Shundaylar. Rahmat. Bratan bular qanchadan so'rayapman? Qoroz 2,5. Imni paroda u? Mramorniy ko'kinchi. Brahma imni desa? Mramorniy ko'kinchi. Amin. Okey. Trinkslat qo'y. Qancha dedinglar? 2,5. 2,5 ming deydi, qaraqchi cho'ngboy. So'ng'in. Mana tuğanlar. Bizning YouTube kanalga qattiq olib like bosqani unutmangizlar. Brahmalar qancha aka? 7000 be. Mana qo'zdaylar cho'ngboy. Qaraqchi cho'ngboy. Bulch bu ne qoroz? Бойцовский be. So'sha be. Qancha so'm? 2000 deydi бойцовский qoroz. Ha, tuğanlar. Qorozning malari, to'qning malari. To'q bugun ko'p ekan Slovenskiy bozorda. Bundan ko'p ekan. Mana tuğanlar. Temir jaqa jetdik. Bugun juma alashtirma bilan ishi ko'p ekan. Kishi ko'p chiqibdi. Humanitarni qancha? Assalomu alaykum. Alaykum. Arqa 2,5 belki 2. Mo payanliklarınız? Payanlik 1000'den. 1000'den he? 2,5 2 deydi. Humani alsalar. Uşaqdan alsalar o'tgan. Mana bunday cho'q qo'ylar sotilyapti ekan.
Ушундай запчастьтар сатылат экен, туугандар. Алсаңыздар болот. Мындай төшөнчө сатылат экен. Туугандар. Мындай налычкалар сатылат экен, толстовкалар. Көп кызыктуу нерселерди тапса болот бул жерден. Сайттер сайызына таандык. Мындай сейфтерди алсаңар болот. 11.000 дейт мына көрдүңөр. Договорусу бар да. Мындай полотенцелер. Мындай чугунный ванналар бар экен. Чынын темир тезектер. Assalomu alaykum aka. Qandaysiz? Sizni kim bilir shu yoqda? Ya, Ne sattasizlar? barmi? Büt barmi? Bor. Moyoq sizlarniku? Meniki. Juda ko'p chiqmaydi unda. Ko'rib. Mana abrazistlarga Abrazistlar ve abrazistlar qani? Boshqa qanchadan? 2200 olib qo'yib bergansiz. Qancha litr? 200. 2200 ya bulch. Al 1600 temiz. 200 litr aldı. Bunlar qanchadan aka? Al 1300 dan. 1300 dan qancha litr o'qot? 130. Bu boshqa qancha? Bu tegen 180 litr. 2200. Bu 250, 2700. Hatta 300, 3200. 3200, 300 litr, 2200. Rahmat aka, sodаңыз болсын, ha? Мына бочкалар алсаңар болот да. Мына бияк болсо, туугандар мештер сатылат экен. Жана бочкалар. Туугандар өткөндө комментарийде сурандыңыз эле, котел деп. 38.000 дейт. Эменики экен, баняныкы экен. Жаккан жерден экен. Ичи. Где-то в среду или в четверг позвоните, а то Ассаламу у меня алейкум. 2 дня здесь не будет. Насырова. Вас Курманбек, да? Да. Все, там обе рабочие. Все. Курманбек беке, молар канча литр? 160. Баняныкы, Канча деп атасыздар? 32 миң. 32.000 дейт мына. Мына бияк казан бар экен. Казан капкактары. Мына 4800 дейт бул казан. Бияк 5800 экен бул казандар. Так, бул болсо 6500 дейт. Мына казандын түрлөрү бар экен биякта. 3800 дейт, 70 литр казандар. Мына 2200. Казан канча чоң болгон сайын ошончо баасы дагы өсө берет экен деп коймо. Содаңыз болсун, Курманбек ага. Газ баллондор канча? 1400 экен газ баллондор. Мына бияк болсо тулгалар экен. Нержавейкадан салган 22.000 дейт мына тулгаларды. 22.000. Бияк 10.500дөн кетет экен уже. Бияк 16.000 дейт. 100 литрликтер. Мына бул 60 литрлер экен. Бул деле баасы тулга чоң болгон сайын ошончо баасы да кымбатыраак болот экен, туугандар. Мына биякта запчастьтар сатылат экен. Шуруп, болт. Алсаңыздар болот экен бул жерден. Ташка канча бул я? 6.000, бул чоңучу? 8 экен. Тиги 6.000, бул 8 экен. Өткөндө комментарийде сурагансыздар. Бул гитара канча экен? 4,5 экен гитара. 4,5 гитара. Yok öyle. Poliktер канчадан я? Эси жок экен, Тилекке каршы. Мына туугандар. Темир тезек жалаң. Мына моторлор да бар экен бул жерде.
Assalomu alaykum. Nabor achish qancha aka? 8 ming. 8 ming nabor achish. Svarkachi aka? Svarka 10 ming. Svarka 10 ming. O da. Yo'q. Shurpa berib turchmi bolgarkalar? Болгарка 2600. 2600 Стабильный пила, берки көгі 8 мing. 8 ming. А мумне aka? Ал электронный пила, электропила, садовый пила да бар. Бұл зарядкасы менен бе? Ооба. Қанша бұл? 3,5 ming. 3,5 ming ekan. Sonuna qatqani? Svarka qancha ekan? Kraska pult бар. Svarka 8 ming деп атабыз. Краска пульт 3 ming көрім. 3 ming. Ол 12 volt автомойка. Бұл жанақ деме бе? Трансбой бе? Трансбой. Трансбой екен. Мұны қанша бересіңдер? 3 ming сом қойырам. 3 ming сом. 220 менен иштейт да бұл, а? Жоқ, 12 volt менен перекрутилмей иштейт. Прикрутил менен даже? 220 иштеген тигилчиси. Могул, э? Содаңар болсын беке, э? Если что, номер айтып қойсаң, номерге чалса болады. Номеріңізді айтып қойсаңар онда. 709 709 207 274. 274. Рахмат беке. Мына туғандар. Жақсы оқаттар бар екен, ә? Мына соның арава бар екен. Арава қанша атасы 12? 2 ming бе? Өтті ыңғайлы екен. Қалақтарың арчы? 200 сом бе? Жемпем саланға жақшы екен де? 200 сом екен мұны. Туғандар, бүт керекті агрегаттардың бары үш жерден тапсаңар болады екен. Assalomu alaykum aka. Flak qancha? 1800. Qancha litr o'qot bu? 40 ta litr negiz ana. Taza 38 ta. 1800 dan eri? 1800 dan ekan. 1800 ekan. 1800. Paneltер qancha sotasan ata? Assalomu alaykum. 700 sovetskiy da. Men 4 to'y beşar. 1800. Мына туғандар мындай запчастар екен. Мотор, тетіктер дегендей. Мына фаралар бар екен. Алсаңыздар болады үш жерден келіп. Славянский базар, Қарақол. Базар күн сайын ушундай жайма базар деп коебуз. Үш жерден көп кызыктуу нерселер тапсалат негизи. Kişiler de bugün көп çıkıp duram ben bütün pazarda salıştırmalı. Evet onlar. Kişi көп bugün. Oy geçmez. Sağlamaz bence. Lamaşlı güldürün kaçın? 200 otun. 200 bular he? Amoç? Alar da 200. Bular bile. Amayak güldürün kaçın? Bular da 200. 200 dönken bari. Alsanar bolotken tuğanlar. 200. Здравствуйте. А почем у вас цветы? А какие бы хотели? Тут вот эти, допустим. Вот вы знаете почем? Хозяйка ушла. Хозяйка ушла, да? Вот это вот мои. А эти я не знаю. эти почем? Вот это за 200 отдам. За 150. Это по 100 отдам. 100 сом, 150 сом. Ага, удачной торговли вам. Тачканы түрлі. Тачка қаншадан ата? Тачка 5,5-дан өйді. Му 5,5, Бұлар чоңдары?
Berke 6,5, arka 8,5, 9,5. 9,5 deydi mana. Döngülöktөр menен keyin 2 döngülök, 1 döngülök. 5,5 мына үйдө башталат. Кетмендерчи ата. 800 be, çapkaç? Ya, Çapkaç? çapka 350. 350 be. Sodanız bolsun ata. Çapka бүт нерсе бар экен, чиркен. Гүлдөрүңүз канча апа, саламатсызбы? 350. Кыргызча сурасам, орусча жапып койду. Мына туугандар, гүлдүн түрлөрү мына домашний гүл. Канчадан апа, саламатсызбы? 150'den öde. 150'den öydü, бүт түрлөрү бар экен. Мына гүл бар канча? Могу гүл канча же? 400 сом. Эмне бул сорту? Bu Antorium мужское счастье değil. Ох ата, мужское счастье Антури дейт. Эмнеге мужское счастье деп коёмун? Мун женское деген да барбы, счастье? Мужское счастье стало. Өңү кандай анын? Белый. Рахмат эже, содаңыз болсун, Мужское счастье Антури дейт. Туугандар, алсаңыздар болот. Гүлдүн түрлөрү чыгыптыр, атростактар да. Саламатсызбы же? Гүлдөрүңүз канчадан? Это есть у нас атростатилитет? Вот такой цвет. Такой нету, листочек. Туугандар, биздин канал лайк басып, жана подписканы унутпаңыздар. Алма канча же? Саламатсызбы? Канча? 40 сом. 40 сом. Вот так она где-то деньги. Мына туугандар. Мед почем, здрасте? 300. А что за мед? Горный или полевой? Горный, да? Полевой 270. Так, полевой 270, горный 300 сом экен, А чеснок? 100 сом килограмм. Здравствуйте. А елки почем у вас? Вот 2 осталось. По 350. По 350, да? А что за сорт? Голубая это зеленая. Голубая и зеленая, да? Спасибо большое, удачи в торговле вам. Кишиге өкөн, туугандар. Assalamu alaikum байке. Көчөттөрүңөр канчадан? Көчөттөр деген 200 сомдон. 200 сомдон, Мо талгаркач. Гөлдү блогер сенсиң да? Сени көптөн көрүп атат да YouTube'дан. Муну айтып бербейсиң, талгарка канчадан? Талгарка 2 жылдык отборныйлары. Булар 200 сомдон, бул 1 жылдыктар 150 сомдон. Бул лесная полукарликовая бар 200 сомдон. Это розничные цены. Гоп алсаңар, конечно, существует скидка. Полукар черешня и еще гиляс бар. Оптом алсак түшүп бересиңер да? Конечно, оптом түшөт. Канчадан бересиң оптом мисалы үчүн? Ар бир көчөткө 20-30 сомго чейин түшүрүлөт. Хорошо, туугандар, мына талгарка, кокон гиляс, лесная красавица бүт бар экен, Это просто витринада. Гоп алам десеңер, үйдөн эле сразу эле алып бере алам да. Хорошо, содаңыз болсун байке. Все, давай. Туугандар, пробка да болуп кетти окшойт, Мына жакта малина тартып көрөлүчү. Assalamu alaikum. Malinalar kançadan dız? 10 сом. Bir штук 10 сомдон, Эмне сорт же? Долгоиграющий. Долгоиграющий? А у него дома. Көчөт канчадан? Да. 180, 150, Эмне сорт байке? Черешня, калированный 180, булар 150'den персикмен. 180, 150'den. Туугандар, бүгүнкү биздин жайма базар. Канчадан могу гүл байке? 45'ten Бар. Бүт бар 45'ten да? Андай үстүндөгүчү? 650, Мына туугандар, барыңарды орозоңуздар кабыл болсун.
Бүгүнкү биздин славянский базарыбыз ушу менен жыйынтыкталдык. Биздин каналга катталып жана лайк басканды унутпаңыздар. Жана комментарияден жазыңыздар. Чоң рахмат барыңыздарга.